Bok svima! Aha, ne, ček, to nije moj intro. Gle, fakat. Ko je moj intro? Da sjetim. Aha, sjetim sam se. Okej. I dobar dan, dragi moji. Evo nas na ovom kanalu shitpostinje sranja. Makar, ako niste primijetili, baš na shitpostinja, tak da. Evo, dakle, kada smo se sad riješili ovog lošeg introa, idemo u actual video. Uglavnom, evo, dobar dan ljudi, mene vjerojatno ne poznajete, zapravo vidit ćete ovaj video i vidit ćete koga zapravo objavio i mi ćete si onak... What the fuck? Tako da, oživio sam. Ko je ovo? Prvi, drugi, treći, četvrti put, ne znam, ne brojim. Bilo je puno mojih reinkarnacija, ali nijedna nije imala... Da, nijedna nije imala ove knjige ili prozor ili... Evo, kao što vidite, ovaj tip videa je zapravo facecam, znači nisam ja kako onak surfam u CSGO, to se nikome ne dalo gledat. Ali uglavnom... Oh shit, ček da vidim da ovo snima zapravo. Jel ovo snima... Ok, vratili smo se nakon malih tehničkih poteškoća. Long story short, ja ne znam korist Adobe Audition. Tako da, Bartol, treba ćeš malo poučiti to. Uglavnom, gdje smo stali? Aha, evo, vratit sam se, da. Uglavnom, zašto sam se ja vratio? I zapravo, sad ćete se vjerojatno pitat. Zapravo ne znam kaj se pitati. Uglavnom da ja samo objasnim malo, zapravo da si, ček, napisam tu notepad, ok, moram reći. Prdanje Bartolovog intra jesam, dobrodošlica ovog videa jesam. Aha, objasni zašto me nije bilo. Da, htio bismo navezati na to. Kao što ste mogli primijetiti, objavio sam jedan video. Tu ću ga onak, tu ću ovak biti, onak, bam. Uglavnom, to nek tu bude. Ostani mirno. Uglavnom, objavio sam taj video u kojem sam rekao da ću se vratiti snimanju. Rekao sam da ću se vratiti snimanju i da ću uploadat jedan put tjedno. A kao što ste mogli primijetiti, nije baš pošlo po planu. Sada da ja to objasnim. Zašto ja nisam se držao svog dogovora kojeg sam lijepo rekao u videu da ću se držat upload schedule, ali nisam. Uglavnom htio bih sad nadvezati na to. Pa samo bih htio reći da... Ok, zapravo neću niš reći. Evo tu vi koji ste nestrpljivi, kojima se ne da slušati opet moje fantaziranje zašto izvlačim od snimanja videa. Imat ćete tu minut kad premotate ili tak nešto. Mogli ste primijetiti da me nije bilo i razlog tome je zapravo što onak, iako sam počeo editat jedan video koji sam htio objaviti, onak mislim da je bio H1Z1 kao onak funny montaž, tak nešto. Glupi osjećaj. Ali usred editanja sam sebi sam si rekao onak, to nije to. To jednostavno nije onak kad sam ubacivao sve one cringe sound efektove i to sve koje ste mogli vidjeti u prošlim videima, rekao sam ovo nije baš nešto što bih htio raditi. Ovo nije tip videa i makar sam rekao, obećao sam svojoj publici da ću to raditi. Tako da uglavnom, ne znam, imao sam još da radim neke tipove videa koje baš ono me ne interesiraju jer sam gledao dosta različitih tipova kontenta i nije mi se htio svoditi kanal na samo onak gaming i onak takve tipove videa. Mislim da će biti prevelik responsibility, da ja uvijek imam neku normu da moram objaviti nešto. Stalno sam mislio da postoje nekakva pravila po kojim ja moram slagati svoje videe. Onda je to glupo skušati da možeš upaliti kameru kako sad radim, objaviti to i čisto će biti ok onak. Makar hoće biti neki loši, neki bolji. Uvijek ne znam kaj sam ja očekivao od svojih videa. Uglavnom evo, pozdrav svima koji su se vratili nakon ove cringe objašnjenja. Uglavnom ne znam hrvatski. Ajmo sad na neki novi segment. Kao što ja zapravo mijenjam na svom kanalu. Sada kada sam se vratio po prvi, drugi, treći, četvrti, 10. put, 6. 8. i pol. Što uvodim novo? Pa ne znam još ste primijetili, onak vjerojatno niste. Uveo sam facecam. Ali facecam ću koristiti
za neke svrhe, zato što uvijek sam htio facecam koristiti jer je to kao način da se zapravo zbližiš s onim koji te actually gleda. Tako da uveo sam facecam, to možda nije nova stvar jer vidjeli ste moje lice tu ili onak, kako ovo ljudi radi, onak, jesam mutav ili da, čekaj, tu i tu, u ova dva vida, onak, tu ću ih staviti, ili tu, ili tu, ili tu. Tako da, to ću uvest i jedva čekam jer zapravo će mi omogućiti novi tip videa koji bih htio raditi, a na to ću se nadovezati kasnije kada obavim nešto. A to nešto ćete vidjeti vrlo uskoro i vrlo se veselim jer ima veze sa događajem koji dolazi. Sada, znaš šta se vi pitate? Kako ću ja zapravo updateat vas? Pa, dobro pitanje. Odgovor na to pitanje je ova stvar, YouTube Community tab, za koji još ne znam kako se koristi, ali vidio sam da možeš treća stvar koju donosim novo na ovaj kanal je, čekaj opet ću probat, znači ovak tu nešto, moj Twitch kanal, da vam objasnim šta će biti moj Twitch kanal, moj Twitch kanal, da, otvorio sam Twitch kanal, koliko sam već puta rekao Twitch kanal, nije me briga, uglavnom možete ga followat, link vam je ovdje tu i uglavnom ako stisnete na to i subscribe-ate se i onda probat ću streamat. Ne znam kako će to proći, ali probat ću streamat. Zapravo fora je biti streamer, jer sad pogotovo kad nemam vremena, da zapravo, sam fun fact, počeo sam se vratiti YouTube-u u najgore mogućem periodu. Ona srednja je zabavna djeco vratio, znači otvorio sam Twitch kanal kako bi mogao live streamat i to mi je zapravo puno možda bolje i prihvatljivije nego recimo editat neke, ne znam, neću niš govoriti. Uglavnom, fora mi je to uvijek bilo i obzirom da imam mogućnosti streamat, mislim si zašto ne, tako da probat ćemo s tim, imate moj kanal, možete slobodno stisnuti na taj link, followat, kaj se već radi na tome, možda i zaradim, kaj onak, koga lažem. Tako da ostanite, stay tuned po pitanju toga i idemo na novi segment videa, a to je ne znam koji. Završiti video s nekim mimom. Ne znam li imam kakav mim, možda ću metnut. Zapravo neću, nisam normi. Zapravo evo jedan. I to bi bilo to od ovog kratkog informativnog videa. Evo sam sam se htio zahvaliti svima koji su ostali subscribani. A da, kad smo već kod starih videa, htio sam samo reći, uglavnom ću ih privatat. Ovo će možda biti malo hard pill to swallow. Ali htio bi se krenuti nečem novom. I ovo što sam ja radio prije, iako onak je nostalgično, možda ću ih onak jednog dana ako ova cijela priča uspije, sad definirajte uspije, ako uspijem 10 videa uploadat bez neke stanke veće od 5 godina, da, vratit ću ih, onak čisto radi, možda, ali možda. Za sad ostaju na private, kažem, zato što želim neku novu stranicu za ovaj kanal otvorit i iako mi je bilo zabavno uređivat i montirat i opće snimat takve tipove videa kakve sam u prošlosti, eto jednostavno bi se htio krenuti na neki novi segment. Uglavnom evo, za kraj bih htio reći samo da se stvarno veselim svemu što dolazi i stvarno ću probati ispuniti očekivanja koja se pružaju pred mene, makar kažem videj neću zadat nikakav, apsolutno nikakav upload schedule, jel znate kak je to prošli put. Tako da samo ću reći da onak, kad youtuberi rade, upalite fucking zvonce kad stisnete subscribe i kad vam piše na mom banner, fakat treba bi banner promijeniti sve, Uglavnom, evo, hvala svima što ste odlučili pogledati ovaj video i hvala vam i evo, zapravo da, evo ovo je dobra prilika da mi date nekakav konstruktivan komentar što bi željeli zapravo vidjeti. Tako da slobodno napišite nešto u komentare. I da, to je bilo to, hvala na gledanju i vidimo se vrlo uskoro u još jednom videu. Neka tranzicija.